Sublesimon. Haka ar punyo trik unailar ar hajar ar puar ka United Democratic Party Soyang constituency kalapan skam mikinongkit kam chongka krang area primary unit bat ka yut krang area hagani kasngi lapan skam mikine kinongkit kam da iba HDR lingdo iba day ukartong banyakun hak election ar hajar ar pulai naka Soyang constituency kinongkit kam haka krang area kilong President Thamai Bor Maulong Ibana Krang, Vice President Quartis Rentatiang, Nakanro, General Secretary Kyushan Khalait Najabar, Assistant General Secretary Cordingwell Rentatiang Nasot Luai, Organized Secretary Shan Kipar Khalait Najabar, Public Secretary Chet Star Roy Maulong Nakrang, Treasurer Sentilang Stepwar Nadeule, Working President Rojan Khalait Najabar. But hagani kasngi la yor ugajingkran na iba el stepwar shaiskam ren tathiang Ambrose walang sensya lingdo ban iba HDR lingdo ni ne nagaye ni girong ba iba tre kichu tre bajakam nanya thu jakam politics kadai hi wajib la bentai nu blai isu tre ngai kabenta la dan mang lu pau blai nak tena jero kajiran bat kajinjo kadem de ha kamom ani ngapor habangi tre kum ki leader me kum tau bhai no prasad me ngakran hi ye ka jing sisa ni ngapor haba phiyakit ya kam ladat collection phikwa hi benyo kita ka jing mentoi undi yel di sinan teng nam ta ka yel sen nam ta ka snong la thau nente kum ki bala kham he nam ta ka we go we ga ta ru ta ka ra hong ye pi ni chitien ba da da collection ye ye de ni yo e ta tham win jo ba nga yen ha we kan tien ba la kren we ru rong ba bla long we ma lim ta ba Eugene ni chitien ni long ei bha ba i bo ba ba yang we pa jri shwa apo nang dam ba i kiri rong ba ijai dong ba kata apa pikir ai ki perlok jo ngaro kiri lang ngaro ngai rata ka nongre menta ba USA pun klub kiri rong ba negi nong nikmat kemde katan sawanang ni na soyong nang ni na kerang du ba omde ban perkhat tang tang ye de ngiri ban perkhat lang namta ki weru haba ngaro pini nam juga ni kita bersih, kini mahir, bom juga bersih. Banyak kini kaum nabi nilai anu. Kerana nanti kasih beri orang bah, ya kata kerti yang solusi. Lalu apa keluar menyerap. Kenapa jika yang jauh parti jauh samru, nam juga tadi tahu apa ikhwan jingkeli. Ketika surau, siapa yang PM dia suai hantai apa citu ejik sisa. Apa skor lagi umle ni berang kerja ejik sisa. Hantai apa warhau. Kadang ini PM dia suai. Ngali ba tribun ha gitam gini surak jauh ka surak ka tej to namun keleng atre gibin je sai syap hoy geleng namun thap yang to seba na paduli tre gibin je sai ke ba gani dan thap online nirap lem namun judan kata to na kwa giban thap ringa pelaktor na karam ri engineer jo bisa dei beriyo bet ini nilai kanu bertemu apa ida yo sisa finally bagayu siyo itu isa persakhi kata kajing sisa makran mga bayi dayo eta kam lembaga jengerap kejona ambil man khloy kata karena ya kata kerja sisir ya kata kajing ku jom apa pihak kita kajing kesya denga ke ngadon kata kebor bangan penteri kam kata fat abang penteri kata kami kata mandu pemerintah mentoi bapi ikut hikti jom ikam ki bangalapo kum ke blok ke bangalawara ante Harto ko por pagawara ni kong piawan sedikit pi bangit sewa istiar udah mentok kata ko blok seperti pelajan election ke blok tempo kata wong ada mentah kata dam tiga blok matrai
Pada tu sinaya rupiah, betul betul ni kipror. Happy bro. Back. Si sebawan ka blok. Ka polisi je pasorkar kalong ba ka ICDS ru ba ongi kinabedong yung ka school sana. Kadai ban ya lang saya mah asli. Tanpa kadai laki jong ka ministry, kadai ka blok, kadai ka Ministry of Rural Development. Kaba ka ICDS kalau naka Ministry of Social Welfare. Naka blok. Ini bentuk siapa Ministry of Social Welfare. Bagi la play ka blok. Apa so yung kapkong ka polisi yung sukar ka ICDS Center ka di Banduan. Apa? Nilala ya kata. Hakapor mo dong direktor mo asamblea. Haray klub dan babutian menta kasukot. Dan kam hablak kawi ka jing dan kam di ICDS hablak sebukla. Hablak sepobelim ki bahab semelim blok ni cua. Tekala mo cing dong. Ladang iyo ka ICDS atay laingot sangut laingot kam man gikna juga. Kapkong ka polisi sa pasorkar habalawan ka blok ka Ministry of Human Resources ka Center kiyang ka Human Resources Department ka bahangi hangding yung ka Education Department kaday bang set up kaway ka JNB School man kibla headquarter ya kadero ilaw ha nakablok nakaliyak na jumi balang ba katum ko polisi ke sorkar kemudian setai bagbaro menta kinong kitam bat kinong trikam hakan ne ke jela ke jongi ke soyang busi ke don ke jing kredit ki kam bijam ke don ke jing dinjar ki kam bijam la pinong ke thungkam tumjam la pinong ke tray business jenjar pula Kena kali hanya kita pun ba kita jenjar, balai jenjar. Ka parti NPP bayalam yang sarkar menta kelong ba ka penkaya ke waipat ke jelan nami khania. Ka pisa baro ke bade ai sangi pai ba ka long ka lang yala de ban penkha Manipur menta ke singi ko mengalong ka penkha syadu syata syadali. Kat no ka jingmi nang ne Meghalaya da jaba ki pelang ban ai singi pai ba kalau mentoi sibune nomor kita ngongi fikir riding raimau nomor ba ka ne ka parti ka kwan mentoi tang selene ka parti i NPP bot yang mahe aka sumber jang ka bom bat mahe saya rap yapi hakilang baro bat bertang ngong we orang ba mene ba tu wang ba ki kam ya katai ke solwai wanra surat ngong na kimat jongpi benda ngam padi ne we mene ba menta barwara ke development thumai ngam simi hantai soyong jangi katai ke trompet kebengi khot ke trompet ke bahak prokalan mutabe idai mahe orang bobo nang reng mau nang rem hage tu kepo tengam simi une we mane pementa bonong bonora development smai usdang taman bebriu ini ba mahe SDA lando ni ladon haga leng kebangi syaran hakini ki samsnem ki balalai no bat hakan ke pol ni la poi no menta bat sakan ke weipat ka parti ke batmai ha taba ni tum kita ki parti ke barim ke bangila ya penyeso no sakan ke parti UDP ha kana ka kanti ka ban nginjo ya kana ke jini pun ya kana election hagasnan arhajar arpulai balai ni puas kata kabanta te kata kalong ba ngatlaing ngim ya kren sibur su ya kata kabanta inet ka baro hi takum kana ka chup kabanta ni ban ni tiplo
ya tei kebahagia ya galong taman haga sunsar kada haga parti kongres sikenten agatin kalong ba haga bedai bekene ka parti hadu menta kini gisni long kisitin haga naga parti kimshan muladon show ya kumta nagaleng jemi kum kipata jangka constituency niladon ya kata gajin pensel hak bedai batu kandidat jami banyak perkataman ya kene kebenta hak bedai bat kene kam election hak nega hajar pula ingat pada kawai kasur lembaga kejin ya ai jengmut lembaga kejin idon bat kene kedai kawai ni kiye dengka kibang idon kejingkerman bat kejingkerman kabani di iskam sisya lemba kejingela bat kejingekon lemba sunam arhaja apulai tentu lang ini berokun tidur lemba po jengedek po kane bom kan sawanan ne bat kan sedang kan ya terter syadu ki polling station jengi ki primary unit nang bangin dia ora ya kejingjob kebadon puron kadang duwe benta kaba ngahaban keren hagnek por lese kung ibeni imat iba kampat adai kita gamat election Henry nang ba kan numpun sunulun nama ba ngidon ho ngadai na po ng primary unit tangga ngadai na suluai kada gweni benta ko pensunus kampai na ya kana kasinong kaba la penhe la pensan bakta mangaladon hagata kasinong suluai kasinong suluai la yo ban bu ya ka polling station ni ka la yo ban kebun ni kong nadu sunam arjar fra magang baklangar untuk pos sunam arjar fra ngadang yo kebun ni kong bang imha nadu kutupor hagasan kongres tang sisin ru hadu jumrek por empat yo kejingjam ta kede kejingsia nadu jum sunam arjar fra hadu menta kejingjam kempaton nasuluai